Treća hodina za 4. klasu ruski jazyk. Milí zeci, dobrý deň. I dneska še budeme družiť i učiť na hodini ruského jazyka za 4. klasu. Porichtajte svoje teky i klajbasi. Za počatok som vám porichtala jednu zahádku. Osamene drevo. Na dreve 12 konari. Na každým konare 4 hnízda. U každým hnízdu 7 ptici. Každá z nich zna 24 písni. Tota zahádka má veci rješenja. Na každej smuški po jedno. Ale oni poviazani. Popробуйте ju rješiť. Rješenje. Osamene drevo to 1 rok. Na dreve 12 konari, to 12 mešaci. Na každým konare 4 hnízda, to tižnji u mešacu. U každým hnízdu 7 ptici, to dni u tižnju. Každá z nich zna 24 písni, to hodiny u jednim dnju. Vyznačili sme na tej zahádky číslo 12, 4, 7, 24. My dneska budeme učiť práve o číslovníkoch. Číslovníky máme osnovni i poriadkovo, abo šorni. Číslo osoboch abo predmetoch označujeme so okrivnýma slovami, kotri še navolujú číslovníky. Osnovni číslovníky. Ostalo muljem 10 dinari. 2 kapki to iščenje dižđ. 100 raz som ci hvaral, že nie rušaj. 10, 2, 100. Toti podsahnuti číslovníky ukazujú na količestvo. Ukazujú na keľo, da čoho máme. Jeden zadatok za vas. Дідо Ілько Салонтаї ма 90 років і за себе тверді, що буде жити ровно 130. Воно може ще случити, що умре і того року, але то лише прето, що му баба вжала 30, а 10 огньогасці, бо му як найстаршому членові добродзечного огньогасного друštva не дали святочні парадні шмати, та тоту неправду не годен prežiť. Vi do vaših tekov prenašte číslovníky zo toho tekstu i prepíšte ich. To 90, 100, 30, 30, 10. Порядково číslovníky. Ponzelok перший день у тижню, вовторок другий, среда третій, štvrtok štvrti, pijatok pijati, sobota šesti, nedjelja 7. день у тижню. Перший, другий, третій, štvrti, pijati, šesti, 7. Такі числовніки, котрі указують на порядок або шор, до чого людзох, предметох, з'явеньох наволуємо порядково або шорні числовніки. Jeden zadatok za vas. Napiš porядково číslovníky od 1 po 10.
Порядkovo číslovníky od 1 po 100. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шестий, седмий, осмий, дев'ятий, десятий. Znači, číslovníky máme osnovni i porядково. Osnovni ukazuju na količestvo, na 1, 2, 3, a porядково na dajaki porядок або šor, перший, перша, перше, другий, друга, друге, третій, треца, треце. Obrac увагу. Z pozaszornych čísloch napisani so s arabskima ciframi kladze še točka. A keď číslo napisane s rímskima ciframi, točka še nie kladze. Tak napríklad tu máme napisani datumi na daskelju sposobi. Keď máme arabski čísla, pišeme še točku. A keď máme rímsku cifru, točka še nie kladze. Tablička množenja. Jeden zadatok u kotrým preverujeme, či znáte i tabličku množenja. Keď se pomnoži 2 raz 2, doznavaše, že keľo hodzini Slavko može baviti fotbal bez odpočivku. Keľo hodzini Slavko može baviti fotbal. Keď se pomnoži 4 raz 4, doznavaše, že keľo Slavko može pojesti kolači. Keľo Slavko može pojesti kolači. Vi rahujte i zapisite odvid do vaših tekoh. Vidíme, že Slavko može bez odpočivku baviti 4 hodzini. A bizovno vecka može pojesti i 16 kolači. Verim, že ste točno rešili. Bravo! Drugi zadatok za vas. Obrac uvahu na rozliku medzi količestvom i porядkom. Jani dostal 3 jabluka, Mižo dostal 3 jabluko. Keľo jabluka dostal Jani, a keľo Mižo. Jani dostal 1, 2, 3. Jani má 3 jabluka. A Mižo dostal 3 jabluko. Preto Mižo má len 1 jabluko. Ešte jeden zadatok. Rozdelj dati čísla na osnovni i na porядково. Počneme od 7, perši i tako dalje. Rješenje. Osnovni to. 7, 3, 2, 1, 5. Porядково to. Перший, 11, 15, 8, 7. Dneška sme naučili osnovni i porядково číslovníky. Osnovni to. 1, 2, 3 i tak dalje. Porядково або šornito, perši, drugi, treci. Za domašnju zdumajte i napište da skeľovi rečenja jak se preprovadzeli vikend, ali je tak, že bi se u tih vyrečenjoch pohasnovali i číslovníky. Ďakujem na uvaj.